Ba ngwana ya sa le monyane dilemong bo iphelletse fela ka tsela e nyarosang. Ba lelapa, matitjhere hammoho le barutwana mmoho le yena ha ba kgona ho itshwara. Sekolo sa primari sa Roseview se lahlehetswe. Ba ne ba hopola metsotso ya ho qetela letsatsi pele ho ketsahalo eo e sehloho eo ba sa tlo ilebala ha bobebe. Mosime o ne a amohela kgau ya mosebetsi wa hae ho grade 3 ka Labohlano. I don't think anyone copes after you hear that one of your learners has passed on and how he has passed on. It doesn't make sense because the Friday we had prize giving and the next day I heard he was gone. So I don't think you cope. Mosime o boetse o hopolwa ka makgabane a hae papading ya bolo ya maoto. Ke bua ka moshimane le rona mamela ka nako tsohle. Gore a dula iponatsa ka nako tsohle training. Ke le mokotisi wa hae. Ntongolo ne ke mokopa yetse na yetsa fota bashimane ba ka fala go. Gore le ka mkhwana wa pala ka tone o montsha hore hona ho tlang go yena hore talent ya wa tsa pele. Lefapha la thuto le entse kgoeletso ya hore ho be le melao e matla e laolang beng ba dintja. And I'm also angry. They have to take responsibility because they keep them safe. Mosime o tla phumutswa borokong ba hae ba o qetela ka Labohlano. Makgala Masiteng, SABC News.